Gottfried Mario je fiktivni lik od TV serijete Prespav. Za razliku od toa, svi te recepti podgotveni ovde se realni i preporačani od restoran Equilibrium. Dobro večer ili dobar dan, zavisi kada ga ovo gledate, dragi gledači i gledateljici. Vi znate mene, a znate i ovo mjesto ako ste bili u Prespavu, ali ne znate zašto smo tu. E pa imam iznenađenje za vas, naučit ću vas kuhati. Jeste, ja ću biti vaš instruktor i zajedno vodit kroz more od recepata. Vaš kulinarski guru. Znači, dobrodošli u Marijovoj kuhinji. Jao, ne, to mi zvuči kao ono vaše Marijovo. Bolje... Dobrodošli u Kujneta na Mario. Gottfried uz moju posebnu knjigu Volšebnite vkusovi na Equilibrium za da jedemo ono što nema nigdje na drugom mjestu. Sad ćemo... Evo, našao sam savršeni recept za početak. Da počnemo. Vi ne znate još, ali ja naravno znam šta ćemo danas ukusno jesti. Ne. Nije ništa komplicirano za početak. Recept potiče od okolinete na Milano ili Nuevo Valandovo spored naseljeto. A sastojci su svima dostupni. Normalno da sada znate da govorim o... Eto! Pa naravno, risotto! Treba će nam ono što je svakom Kinezu dosadilo, a nije šišmiš iz Wuhana, nego 200 grama riže. Trebaju nam isto tako i 4 čaše vode. Ne morate imati 4 čaše, nego možete u tu jednu da napunite i dodate u jelu 4 puta. To su male tajne zanata. Onda imamo 200 grama pečurke, ali potrudite se da nisu magični ili od one koji se jedu samo jedan put. Jer neću vam reći recept za blagata pčenica. Onda, vtoro omiljeno jelo našeg Mileta, a to je kromidot, 1 glavicu. Onda malo bijelog luka, da se možete isplakati nad životom dok kuhate, a da to nije čudno u kućanima. Ja ću uzeti 4 dijelova, jer mi se život raspada. Onda imamo 1 kocku za juhu. I onda 100 ml bijelog vina, onaj drugi dio ostavite za vas. Onda i malo maslota od vitaminka, ali to nemojte natamo piti. Parmezana, a na kraju dodat ćemo i malo maslo od tartufe jer ono daje posebni šmek. A sad pređemo na onaj dio koji ste svi čekali. Ne. Nisu gole fotografije od jelene. Sram vas bilo, šta vam pada na pamet? Nije to. Nego kuhanje. Uzmemo crni i bijeli luk i režemo ih na malih dijelova. Evo ovako. Da se to sve sitno nasecka i sve to dodam u već zagrijano to masloto od vitaminka u tafčetu. Dodamo i bijeli luk, ovako ih zgnječite i onda ih fino naseckamo sitno. Dodam i to, da se sve to lijepo proprži, da pusti što bi se reklo malo vode. Ja zvučim kao čolić. I onda kad to bude gotovo, dodajemo i ove naše neotrovne pečurke da se malo druže sa lukot i kromidot. Koji ćemo ih isto tako sitno naseckati. Dodajemo i pečurkite. Ko što vidite, više nema mnogo vode. Pa sad dodat ćemo polovinu od našeg, a kod kuće vi od vašeg riža. I sve ovo pržimo jedno 5 minuta, ali ne 5 minuta kako vi znate, spremna sam za 5 minuta. Ne. Vistinskih 5 minuta. Tako. Lijepo promiješamo i ostavimo da se to prži.
Aktivire se so Aktiv, bomboni so vitamin C i guarana za poveće energija. Od Vitaminka. Nakon tih 5 minuta dodajemo i ovih 100 ml bijelog vina, jer riž jako voli vino. Sad dolazi onaj najdelikatniji dio ovog našeg recepta, a to je naša juhica koju dodajemo polako i tako, evo, vidite kako to se fino spaja i počinje lijepo da izgleda. Sad dodamo još malo putera i malo ovog ulja od tartufe koji daje taj posebni šmek. I sve to ostavimo da se kuha na tihoj vatri, a kad riž dobije taj krispi, krckavi efekat, onda dodajemo i parmezan. I to mnogo parmezana. Ako nemate parmezana, onda može doći u obzir i bilo koji sir koji imate kući. Ne diskriminiramo tu. I eto, to je to. Ali kraj krasi svakog dijela, pa tako i ovo dijelo koje su naše bake nazivali vareni otoris. Za risotto funghi vi je potrebno 200 grama oris, 200 grama pečurki, 1 glavica takromidot, 1 češne luk, 1 kocka za supa, 100 ml bijelog vina, malku puter, maslo od tartufi i parmezan po želba. A ako ste sinoć zaglavili u diskot oko jela naša, onda niste u stanju kuhati, pa naručite si za dostava u Equilibrium. Nadam se da vam se dopalo i da i narednata epizoda povtorno ćemo da jedemo zajedno. Ova beše i ušte je kujnata na Mario. Ovo je bilo risotto funghi, a za brzo nema da bide. Bog, na zdravlje i krvce da vam se stoji.